নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ভাবিলো আজি ব্লগ এটা বনাই দিওঁ। মই আজি মানে নানাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। নানাহঁতৰ ঘৰ ক'ত কি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোতে কৈ থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যাতে শেষৰলৈকে চাই। নানাহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় গৈ আছোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক সকলো কথা ক'ম। আমি ওলাই গৈ আহিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ পৰা ৰেডি হৈ মেলি গাড়ীত উঠিবৰ কাৰণে। ৰাতি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবই নহ'লে শুয়ে থাকিলোঁ। लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के नाच दिन कोई गनगना ले गाले तो गा के नाच रंगीनियों में खो আহি পালোঁ এতিয়া বৰপেটা ৰোড। चाबी के पिला के नाच पग भर नैनों से तू नैना मिला के नाच फिर से उड़ चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले अब दूर दूर लोग बाग मीलों তুমি এটা সন্তান তুমি লৈ লোৱা ককোৱা খাম दूर ये वादियाँ किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं ये गिला तो है मैं खफा नहीं शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम मैं छोड़ा ये घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ये घर बार मेरा ओ मखना सूरज डूबा है यार अब तू ही है संसार मेरा दो घुट नशे के मारो तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले तुम ही हो बंधु सखा तुम ही सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो रस्ते भुला दो सारे घर बार के मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा
सफरनामा सवालों का सफरनामा। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए। শেষত আহি পালা মানে আহি পালা কেনেকৈ আগ জ্বলাইছে চাওঁ দেখা দে কেনেকৈ ক'ত দেখিছা আগ জ্বলোৱা এনেকৈ হা এনেকৈ আগ জ্বলোৱা ক'ত দেখিছা এই মোবাইল হাই ভালকৈ ক হাই হাই দাঁতকেইটা দেখা দে তোৰ দাঁতকেইটা দেখা দে কেনেকুৱা দেখাই দে দেখা পোকে খোৱা পোকে খোৱা দাঁতকেইটা मैं तो पिंक बना दे पिंक কি एक छुआ आ मुझे पिंक लागे কি পিং লাগে आ ही तक কেনেকৈ কৰে এতিয়া যেন কৰিছিলি দেখা দে কৰি ভালকৈ দেখা দে আহি পালোঁ এতিয়া শুই মেলি উঠিছোঁ আৰু মোৰ নানাহঁতৰ ঘৰ অভয়পুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট বঙাইগাঁও হয় অভয়পুৰীত আছোঁ আৰু নানাহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক ক'ম লাহে লাহে ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে চাব ইয়াৰ পিছতো মই ব্লগ দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে যাতে ব্লগবিলাক চাই ভালকৈ আৰু শেষৰলৈকে চাব ভাল লাগিছে হা আমি আহিছোঁ আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়ক এই দাদা চাওক ভালকৈ কৈ দিয়ক কেনেকুৱা ভাল লাগিছে আমি আহিছোঁ কাৰণে ভাল লাগিছে নাতি চাতি আহোঁতে ছোৱালী আহোঁতে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু দুটামান নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে যাতে সেই ভিডিঅ'কেইটাও চায়